Cing 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 cing. Tulisan tulisan. Ai sorangan makarunya. Cing. Kaul Bapak Sekdes Darki mulai mencukul apa? Bapak Arca hal ini. Kaditu bokong, kadia bokong, Bapak Lurah Samsudin ayah. kabogong, araya kabe. Dah gitu ayah kami masuk ngahulang nggak jadi nate. Kaditu kumaha, Alah kadia kumaha, kumaha kasadaya bobo pada bogona. Cing 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 cing. Kalau itu Alah nyaku bageurna kanu iya apal Lurah Camin Mulyadi Nagasari kanu ayah. iya nya aku sabarna Lamun nu itu tuh kanu eta nya aku belana lamun iya nyaah kana kumisna. kasih manehna Balik rek nyoder lawako ya. kumisna Rek nyoder Bapak Mandor Haji Eron. aduh riwe apal Lurah Camin Mulyadi Nagasari aduh riwe Iya. Ahoy. Jian sorangan bos anu cilangkara pegang lain kurada papanuda Allah. totonglah ngabdi nyarangan apal Lurah Agam Bagasirna Jaya apal Wakil Mawi Nagasari anu bager Asekdes Darki Nagasari anu bager kaditu bokong kadia bokong Amandor Hajeron Sukamahi kabogong araya kabe kaditu kumaha kadia kumaha apal Lurah Rudi Mulangasari miwah ibu kasadaya pada bogoh kanu itu nyaku bageurna ulis ladur Mulangasari kanu ieu nya kusabarna apal Lurah Agam Bagasirna Jaya anu mana bos adola cilangkara anu mana aduh riwa ewa jian sorangan pegang lain kurada panuda tunggu Bapak kau dicoji adil. Wakil Mawi Nagasari pada hajat Asekdes Darki anu bager Amandor Hajeron anu mah Up. anu mana Lurah Camin Mulyadi dewa ijian sorangan apal Lurah Agam Bagas Sirna Jaya anu mana Hadir Bapak Agam Asekdes Darki Bapak Samsudin. Bapak Lurah bos aduh Samsudin. cinta te Asekdes Darki
geus darke mah dia nok. Bos adola cilang para anu mah Bapak wakil mawi nu bade hajat. Syukur cinta teh ibu masih bos adola cilang para Aduh, bos adul Cilangkara mah. irangagenya Bapak Haji Eron Tembok Gunung. di mana wae mun pampi Pak Haji Eron Tembok Gunung. tetap aturan Lurah Rudi Mulangasari payung di mana Bos adul. di mana yang berdoa dina gelas sundut wae Bapak Rudi Mulangsari mah. Rudi sundut wae Bagaimana nawin pada hajat tau. di mana Para bagas pada Agam bagas pada pohon para bagas. lawasna emot wae aulis ladur Bapak mulang sadar jarkin. emot wae Pak sadar jarkin. Kecepati. saurah jaturun jantung Op. apalura camin mulyadi anu bager dikeun sakuya wae Bapak Rudi apalura Mulangsari. Samsudin anu Pakadus Oji hadirin awakil mawi pada hajat mawanyan Ade Bapak Wakil Mawi nu pada hajat nom. Wakil Mawi nu pada hajat. Des daraki Kenyong. Nadigesan Mikael Kalau ragat bakat agak kenyang. apalura Rudi Mulangasari nadigesan Mikael apalura Agam bagas anu ngapti apalura Agam bagas berang Deng Lilis pelayang restoran apalura Samsudin adei anu mang Asa teguh. ngajeron deui Kenyong. anu sayang ajeron tembong gunung anu bager Pelan. Deng Lilis pelayang sopan Pakadus Oji Mulangsari. jadi langganan Pelan. supir mobil Kalau Racami. bus balap Mulyadi. gangan Kenyong. bus Kalau adola Racami Mulyadi. celangkara ku jadi langganan Leo Lilis pelayan gelis sabar poe bos adul cilangkara sok haluis Leo Lilis
dengan Palura Samsudin ajaran anu Palura Samsudin lilis saya lu sopan Palura Samsudin jadi langganan Asek Desda Rokim Palura Sari Samsudin Nusempati anu bager Pasek Desda Rokim kadus Sari aya ampun Bang Laris Bapak Mariati Bang Laris lilis Uy dewa sangkan kadus oji Okaluis Palura Rudi Mulang Sari Palura Rudi Mulang Sari Mundo Aulis landur mulang sari kaya lagun rondong garing di daerah kota bilang kurang asek Desda Rokim karena lu mampu diri ayo dagang pemanggil mawi Kadanton zaman Nugaduh tanah 1000 hektar Sukadame Pawakil mawi pada hajat ayo dagang Palura Agam Bagas Sirnajaya Palura Agam Bagas Sirnajaya Palura Agam Palura Agam Bagas aya kene ayo dagang Haji Eron yang mimitra Haji Eron tembong gunung Karalu Bakudin Anu gaduh terminal setrum ayo dagang Palura Samin yang mimitra Mandor oleh pria Haji Eron dilingkup gunung nu gaduhan Palura Samin Terminal. Mulyadi Sutet anu bager Mandor Haji Eron ente jalan-jalan Anu Tarabogo anu di Asisten Koordinator Mari kanti mata Sukamahi. Karawang Jawa Karawang rondong garing apal ragam bagas dari kota Pilambur untuk menunggu belok iya apal ragam bagas dari mimitra Mamana Jojo apal ragam bagas karena apa wakil maui anu bade hajat aya kene oleh priangan dilingkung gunung oh aya lo Majalaya Pakadus Oji anu mana Pakadus Oji Neng Wulan anu mana Neng Wulan Pakadus Oji deui biar lagu Bapak borondong garing Pakadus Oji dari kota Pilambur Apana Dedi Pakadus Oji Samsudin Pakadus Oji Karatu Maku diri Pakadus Oji ayo dagang dari bibit Apana Dedi Sukamahi Apana Dedi Sukamahi Apana Dedi Sukamahi Lalalalalalala Dirante kuri Pak Dedi Sukamahi Apana Dedi Sukamahi Palura Rudi Sekarang pusat. bener La 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 Bapak Lurah Sambil Mulyadi Alalala bayar lagu sanajan loba La 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 udara Pakadus Oji Atel kuliah pana dedi neangan lawan Pakadus Oji Atel Pemangku Hajar. pana dedi Pakadus Oji. panto ate Pakadus Oji tapi kurang jadi Pak Mariati Juring durian Sinen teu bisa digantian kuruma Pak Mariati Juring Sinen durian teu bisa dilian goharti Pak Mariati Juring durian Sinen teu bisa diayang-ayang Juring Sinen
Inden Pamariati Pasek Desta Rekip bayar lagu Pak Kadus Buyung hajat dauntung pemangku hajat Didi Tuna pada hajat deui apana Dedi alah Sukamahi di Didi Tuna kewaya dibuka dibaca kurang duaan apa lura Rudi dijaga diriksa kedua rasa kaeman dina teh kuring anjeun oh ate alah anjeun kurang cici bener bener apana Dedi Sukamahi apana Dedi Sukamahi la bayar lagu Bapak Adul sanaja Bos Eko Silangkara Bapak Adul hati yang Bos Eko berling Silangkara neangan lawang hati yang kalatrok apa luragang bagas kan opanto iya kalau rasa minum jadi la salir durian tu bisa diganti yang kurupang paluragang bagas ada mana durian bisa diayah-ayah durian tekapangan tekapaksa aulis ladorong ulasa anu mana palura agam bagas sirana anu bagus dibuka dibaca kurang duaan dijaga diriksa Bapak Lurah Samsudin pemangku hajat Palura Samsudin pemangku hajat Palura Samsudin pemangku hajat Palura Samsudin durian tu bisa digantian kurupang apa yun pasek des darki durian kapana Dedi ada mana pasek des darki anu alif tu bisa bobogohan ayah-ayah pasek des darki pana Dedi anu alif Sukamahi bobogohan bayar lagun dikototkeun dimarasa Didi Tuna dibukakeun dimarasa Didi Tuna dibuka dibaca kurang duaan bisa aning ulan teh rapi dijaga